Slijede smiješni ispadi Balkana da vam potpune dio dana. Normalno, operem zube i to sve, ali mi ostane tu i bakcila, preko noći harčem. I onda uzmem travaricu, trenem jednu travaricu. I onda kad osjetim još da se u želucu, u grkljunu tu i da stoji još oni životinja što preko noći uniđu, da uzmem jednu smokvu, pa prvo smokvu da se oni svi saberu na tu smokvu, ti bakcili tamo, te životinjice. I onda popnem drugu travaricu, poništim i nema ni jedne više. Koliko Banja Luka ima stanovnika? Pa ne znam sad tačno. Oko možda milijardu, ne znam tačno. Milijardu? Ne, oko 1-2 stanovnika. Treći, a to možemo pogledati na našem sajtu puzzlegroup.org ili putem YouTube kanala ili na fan stranici. Ovakve mlade dobro ne primamo baš toliko, eto i to se dešava u Novom Sadu. Ništa. Preko 80 mlekara u Italiji je za... Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi, ima ženski, ima sve. A vi kako ste, što radite? Če da izađem na televizor, a? Kada? Majki mi, pa dobro.